Christian Youth Association atro krata bi e de akoma Christian Council e de bia ma IGP say Mami Agradaa on se sign enimanim ye ma me stop na sorry e me say Agradaa nsem no kwa do so dodo what I say oni Kevin Taylor asa dia ka bombim na anka na pay kwa anka nya ne second story but as asem no mo tro e no ehun hia me kwa me hu sa video no afena Christian Youth Association krata na o ma tro no o mo say enti o ma be pa na yetimu sa no enti o ma yetima se pinini ma kola nim ana obi ejimi sa left right center ade nsem hu nsem fono no Mami Agradaa ni Kevin Taylor nya ntokwa na omo ko a Mami Agradaa timitina national television so e ka che Kevin Taylor sene Mami twe awa brankola ene se otwene ho a wontia se enyam na me ko mesremo Christian Youth Association kata na mabon to fa na me de mamun na o Mami twe se ana pe o Mami twe Agradaa wo de mo fa nche me o Mami twe se o Agradaa no o Mami twe na fon penimfo no bi David T mesremo wo de before that no mommy enko na oma kontokwana na weekend ye ana Mami Agradaa aye best 4 videos atwaso but ore Kevin Taylor dey na oma Mami Agradaa punchlines pa na Mami Agradaa and Kevin Taylor now with the same points but o share o Mami twa na Agradaa de be fam na ama Agradaa lusun tokwano Christian Youth Association said enimenim ye na me class why video bebre me follow Mami Agradaa yare bi na se me nya video ni bia na ya bebo ni producer say bu but me hunu sa de no but Christian Youth Association e the video attach amen no my press conference say enimenim ya Mami Agradaa ye stop no Mami no o ya za okay o de me ko Kevin Taylor video no so o ma kontokwa na o we ba no we abeka no we abeka o me Kevin Taylor video na obeye the last one na ema Mami Agradaa e by weekend we e be ka chense ne Mami twa no mumiere time ana yendru pempenso bi no we allowed some people in the system to take advantage of the system. Now adekodientia ye de no ene say ye wonuanum bebre a mo Ghana se bi omani mbie se bi o eye religion se bi o school so man ko bi sa enti nipa bi afa kotikwan bi so a omo many reason to me church ade we mu twi because omo a me be kan won asem na omo nte brofo me kan brofo too much omo nte ase omo bloggers na omo be fa akogimi no so ebebere ni nte brofo enti se man kan twi ya omo nkasa na omo hu caption pom de be ma no enti nipa bi afo mo adwene se omo betena Ghana na omo ya mo se boda benitie na omo bu nipa wi a because e kro no emranye adwumenti no bodam ni bia sori pe na odi nkwase asem we say okoka ho asem a yes hey we dey jana or below you no oh yes we dey level ni do that be we are here to protect ye nuanom Ghana fo a sebio akromfo ne abodamfo bi wo man ni ma pese de kotikwan bi agisika fi ho. That is why we are here to protect everybody. We are here to protect the vulnerable. We are here to make sure say kwasiatobia ne sianhye ne ho kankan bi entumi mfa na adwene emfa kotikwan so religion nyomanya bi endi ni pesika. We will not allow that. Into omo anomo ka say oh this is below you, this is beneath you. Nothing is beneath us here, especially when it's a national issue. Nothing here is beneath us. We are here to save the ordinary Ghanaian, the ignorant Ghanaian amanfobia fa kotikwan because ne okrom ha na asofofo bi ekeka nsem say eye mahama koku atamels ena moja won nsa ho ena wotuma mahama Ghana yetini nyina bi okrom ha osu be mpake ka sansem no yenya asofofo bi omuhye nkombi because they were capitalizing on the ignorance of the people. Now sir apewala we on TV so mfrena Agradaa yi or say or just 300 Ghana and sana wetumi run asori nim. Before I accept you as a church member, you will register with 300 cedis because your problem becomes my problem. If you don't come and register early, I will increase the fee to 500 cedis. I will increase it because my ministry is an expensive ministry. So she has said ministry. And this brings us back to the conversation. Sorry no entry tax. You see? Sir,
yellow woman way, sa yellow baboon way, or capitalize on Adebian friends or your comfort, and we all saw the tricks. Krono boy, ateti or nipa bi fe mu meno ka say sibia or the ajana 1, ajana 2, every nipa sika gare, dien. Sa Agradaa bodam ni way, efa kotikwan bi so apewala way, efa kotikwan so ewia nkofo sika. But because of my team ni enimra ebe protect citizens from animals like this I'm almost had confidence to be changing colors. Enti sa yellow woman way at the end of the day yellow baboon way edi bibi efre me conform and odi ria nkofo jisika free nkofo nsem emrani wonti yellow baboon way nya chance efemu and there was saba bodam ni way saba abeka che Ghana for say me abatia sorry na sorry na mate no mo fa sika be register or say a ministry. Now the ministry is she paying any taxes to the government? Because we are saying people should register. In some PTV also conformance can be register. If somebody is registering, that means that entity is a registered entity. What's a tax ma abino? And sometimes they do some point in there say, sir, conversation of I was say sorry for the tax ma abina. We are not wrong because of yellow baboons like this. Yellow baboon ground here. Na ya tina Ghana manipa bodamfo bi de nam Ghana where they are below you where they are Jimmy meso no say anya sa ya onipa bi o vulnerable almost so ko di sa yellow baboon we echi na sebio sika kakra ma jato anko metumi ya adwuma e ja hwemo ma no na kwasi ato yellow baboon we wo so ya konfo ne to fi no asa aba so ya sofo na wasa beji sika firi pansem. Into the platforms we have let's use these platforms to point it out to yenu anom mo fie. Say, yellow baboon way no number one wabodam. Agradaa, me say no nyanya wabodam way no wo pokle way nyanko pompe. Sa no wo pokle nyanko pompe adie way wo heaven. Way opa no ho a I say oti sentiment say eye edwaye wo no. Pokle ni way no nyamempe. Mentally she's not stable. Wabodam onye nipa e wo say magana for e man chance no man sa esa did na adwene fo na dan tim ewie nipa we okodi eye konfo no de e mani esoso da ontumi nda ayese bodam ni onenam nyina se na bosomfo na oja omo no omene ne da abosomfo girlfriend it on ranka so dam ho no wabodam onyem bosomba ne wo bomb pokle we or chemical or we no ne wo bomb pokle we pokle of we want to be session away mu when enti we weekend no fire obeturu ya or the enti owie no na Mami Agradaa bae am kan so be di na tembie ade di atem ne kokama o di ne yira tem ne bibia kama obi asem Mami Agradaa ntokwa di afi de kokama Kevin eba no so aba Kevin Taylor ba no so aba afi de enwu ya so ma metwe mumien kwoti Agradaa ade ama Christian Youth Association bo afu yen komra ya babe se wonu di me bani mu be ba ya fom e wa bra be me kan shade o kire mo so ya no asakira e na yedi